Hallelujah. Hebrews chapter 6, verse number 13 to 20. But I'm more interested in verse number 19. Mahebheru kwe ala eceleni kwa 1 Samuel chapter number 6, verse 13 to 20. Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana naye. Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana. Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana. Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana nawe. Akekho ofana nawe. Cela sifunze 13 to 20. Sidobamba isikhathi. Hebrews 6 verse 13 to 20. Ngesikhathi uNkulunkulu ethembisa Abraham bekude labemkhulu kunaye labengamfunga. Ngakho ke watifunga yena mathupha. Wathi ngiyakubusisa nekukubusisa, ngikwanzise nekukwanzisa. Abraham wabeketela. Ngakho wemukela sethembiso. Nangabe umuntu afunga, usebenzisa libito lalomunye lomkhulu kunaye. Sifungo siyaqinisa, sicedze kuphikisana kwebantfu. Kulabo labe bafanele kwemukela lokho kwakuthenjisiwe, uNkulunkulu watimisela kukhanyisa kahle kuthi yena ngeke ayigucule injongo yakhe. Ngiko nje aqinisa tethembiso takhe ngekufunga. Ngakho ke uNkulunkulu wasebenzisa tintfo letimbili la ngeke agucuke kuto. Sethembiso nesifungo. Tsineke lesasitfole kuphepha kuye, kufanele sibe nekukhuthatela lokukhulu. Siputfume lelithemba leselibekwe embi kwethu. Ngulelo themba letfu lemphefumulo yethu. Linjengesisimiso semkhumbi. Lisiphephelo lesicinile. Lingenisana ngekhatsi kwesihenco endzaweni lengcwele. Lapho Jesu angena khona njengemvuli wendlela lomele thine. Waba ngumpristi lomkhulu yawuhlala khona phakathe naphakathe ngekuma kwaMelkisedeki. Hallelujah. Ngicela sifunze ke ngesilumbi. NIV nabe ikhona. NIV nabe ikhona. When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. People swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised, he confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we would have fled to take hold of the hope set before us, may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our
runner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. ngicela usiphinzele ke verse number 19. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Hallelujah. Ngicela sibuke nayo imbali lenhle. Bomake ngiyakholwa abathi ayithokodela. Kuyabonakala lokhu bazalwane. Ukhwalo ongakuboni. Kude. Make Nhleko ubonani? Sukuma Nhleko. Mbolekeni imic. Ngibona ngathi kulidweba like singathi ngumfula la. Sekuphelele. Umfula lolulwandle like. Okay. Bazima ubonani? Uthi le anchor yemkhumbi leyo. Bese ngibona nakelo ngathi kusedula ngibona noma ngumkhumbi noma yini. Bathi ukhungelwe kunaku lokula phasi. Lokuneme arrows la ngithula cishe. Umshanyelo. Yes. Masilela. Ubonani la? Uthi masilela ubona umkhumbi. Then ne-anchor ngaphasi kwawo. Sekuphelele. Nemanti. Okay. Mrs. Njengela. Ubonani? Ubona umkhumbi. Phela. Nemanti ne-anchor. Ngifuna kuba mfishane. Ngilahlela okwemvami lokuqhafadayo lokukhomba ngathi makhona la. Lena insimbi le. Yine mahuka. Bese kuba ne-chain. Mana ibonakala kahle le chain. Bese lapha edulu kuba neskepe noma umkhumbi. Le chain isuka kulomkhumbi yehle itohaka kule lihuka. Bathi ke ngesingisi lo boat or ship against. And there is the chain. And they call this an anchor. Umsebenzi walokho uthi lwandle lolu sibona phoselwa sanda. Lo mkhumbi uhamba lapha elwandle yakhanya awuchafade emabuza sinibona emakhaya sati. Aha ngiyakupha. Where is it now? Watch. Lona skepe, boat or a ship. Then lapha in the chain they call this an anchor. Ngemanti lawa. Lapha kunemadvala na unganaka but pass vele kule sand.
lo mkhumbi uyahamba lapha emantini ngenteka usuka emshingishingini uya kalo mahasha manje uhambe emantini na uhamba lamantini uhlangana netiphepho nemimoya lamantini kunaleminye imikhumbi lehlangana nayo yinze lendlela singathi sibe khona isidingo sokuthi lo mqhubi walomkhumbi akhathale afune ukuphumula uma ke sekakhathele utawutha kwamisa bese wehlisa lokhu kuhlala ngakwele dulo so wehlisa lokhu kwehle kuyele phansi kufike lokhu kungene le sand ngathi ubitwa ngehlabathi saselwandleni lezethu bese ke nithini sand kufanele kufike kungene lekhathi kubambe or else kubambe lapha emadwaleni kwendele ethi imovement yalomkhumbi ibe incane ngoba ushaya ngemagagasi ushaya ngemanti kuze lo hambo lume lungaqhubeki nalomkhumbi ungabiyele emuva khanso uyale nale usinyiswa ngiloko lephasi the more lo mkhumbi ushaya ngilamagagasi uyalena nalena is the more the chain iba stretched and the more iba stretched the anchor grips le sand noma kuphi bazalwane ledwaleni kuze usurvive lo mkhumbi udzinga ukuthi le anchor ibambe strong kulamadwala noma kulomhlaba emandla ekusima akekho kangako kuthi uqine kangakanani this anchor isekutheni la ibambe khona kuqine kangakanani kuze ikhone lo mkhumbi kusebenzisana nale anchor kufuna kube nale chain le connector lo mkhumbi nale anchor should le chain le igamuke this becomes useless. Are you following, class? So for the ship to survive the storms across the sea or across the ocean, it needs this. But more than this, you need the sand or the stones. Yangakutholi lokhu le anchor noma ikhona lo mkhumbi utawuphephuka. Hallelujah. Noma sowufike kushore lo mkhumbi sekawupakile lo ufucako kuthi ngakuthi ehlise le anchor iyobamba somewhere or else ayikhunge kuze ukuthi lo mkhumbi ungachubeki ngohamba ngoba utawuhamba ubheke noma nganguphi ushayise naleminye imikhumbi ube ingodi. Nikhona abazalwane? Ngicela usiyekelele isithombe ungasisusi ke meluleke. Now, ngicela kusikhuthathane la mhla abazalwane. Kuthi ungaphelelwa ngomdlandla. Ungaphelelwa nangemandla. Uze ulahlekelwe nalithemba. Ngenxa yethembiso taNkulunkulu lesolode ngafezeki. Qhubeka wethembe. Qhubeka ubambe. Ngesikhathi sakhe lesifanele uNkulunkulu utakuphumelelisa. Ngesikhathi sakhe lesifanele utawunqoba. Ngesikhathi sakhe lesifanele litawuphuma langa. Yena siqiniseko lesiphelele. Uhlala njalo unako lokudzingekile. Nalota kudzinga ngesikhathi impilo yakho itanyatanyiswa ngemaza noma ngemazi noma ngemanti yakuphila. Le portion lesifunza ko nangayinaka yonke ikhuluma ngaAbraham naNkulunkulu.
uNkulunkulu ngayelanga ubita Abrahama uthi akahambe atomhola ayeveni atamkhomba lona bese umnika ethembiso ngidakwenda ube sivele esikhulu ngidakubusisa nalabanye lobabusisako bataba ngilababusisekile mina uNkulunkulu sive sakho ndasina sibe sinengi njenge sihlabathi sisegwini lelwandle mina uNkulunkulu ngeke ngikushiye ngidawuba nawe iBhayibheli lithi wahamba emalanga yahamba iminyaka eziminyaka ihamba nemalanga lesithembiso sabonakala singagcwaliseki but iBhayibheli lithi kunento uNkulunkulu layenta ngesikhathi ethembisa Abrahama lesethembiso kuthiwa wenda sifungo ngoba bekude nawufunza Genesis 22 lomkhulu kunaye labe ngamfunga watifunga yena ngoba anguNkulunkulu longaqale manga anguNkulunkulu longaguquki Numbers uthi he is not a man that he should lie nor a son of man that he can repent watifunga yena wathi ngifunga kuphila kwami this promise shall come to pass or be fulfilled waphila Abrahama kwahamba iminyaka so lesithembiso angasiboni iBhayibheli sifundisa ukuthi ngesikhathi leminyaka ayihamba kunento Abrahama langayilahlanga kwethemba lesethembiso saNkulunkulu iBhayibheli lithi wasibamba ngekukholwa nafunda incwadi yabaseRoma ithi wakholwa against hope sikhona abazalwane kubukeka kwangathi uNkulunkulu sokhohliwe ngenzaba yaAbraham but Abraham yena akakhohlwa sethembiso saNkulunkulu angathi ngibani lo washumayela Abraham wamfundzisa ukuthi kule period yekumela kugcwaliseka kwalesethembiso uyabekedela nikhona bazalwane ngoba iBhayibheli liwenda kanjani bazalwane wabekedela losho sikamagama noma bekabona lesimo bekabhekene naso kwangathi asinathemba kuphumelelisa lesethembiso but emehlo akhe angabuki lesimo abuka lo wethembisile kuthi akasiye umuntu kwekuthi angacala yini bazalwane emanga futhi ngeke azaphikise ngalesikhathi sekubeketela kwakhe impilo yayingafanani yabalikhunyana because esihamba leminyaka for over 25 years uyaguga Abraham uyaguga Sarah ngibata usho bebiology uhamba ufika esigabeni lesithi ngeke usamthola umntwana ngikho iBhayibheli lithi nesinye sasara kwakungathi sesifile ukuthi singabamba umntwana ayitekwa ke Abraham bese kuyindadavu but lemdadavini bakhe nasesinyeni sasara lengathi sesiphelelwe isikhathi sesifile Abraham wasikholwa sethembiso saNkulunkulu angimathi abeqabaka ukuthi utawubuya phi lo mntwana la challenge yesibili Sarai wathinzeka Abraham angiyeva ukuthi uNkulunkulu ukhulume wathi but sengiphelile mina senta kanjani lapha ku waiting period bavumelana akungene kunasi isisebenti kutophumelela liqebo laNkulunkulu wangena Abraham abatala umntwana kanti uNkulunkulu akenti njani bazalwane akakhohlwa nakatala umntwana Hagar bametha igama ngiIshmael uNkulunkulu ngamandla akhe lamakhulu visited Abraham awusilo lukhehla uyindoda emandla sekhona awuzame
wathi Abraham ngizama njani? Wathi zama. Vuka, ngisawunyikanyisa nangale. Sara, sibeletho sakho asikafi, ake nizame. Bese iBhayibheli lithi wakhulelwa Sara, batala umfana bametha Isaac. Nikhona bazalwane. Sagcwaliseka sithembiso sabani manje? SaNkulunkulu. Ngoba ku-waiting period, the mistake we make, kuqabanga ukuthi uNkulunkulu so late sale sitezamela, kanti sike sezama sehluleka. Umbuzo uthi una magic yini nyalo ongazama ngayo? Sevele kubukeka ku late. Nginayo umphutha lalento Abraham. But ngikuthanza ukuthi ephutha lakhe wamkholwa uNkulunkulu. Watalwa Isaac. Bese lithi iBhayibheli sakaphilile uthi uNkulunkulu thatha lo mntwana uhambe uyonikela ngaye lona ukuphela kwakhe. Indvodza yekukholwa yangathi ngidawusala nani. Sona kanyuka intsaba wakholwa athi uNkulunkulu unemandla ekumvusa nasemlotheni. Leni Abraham ukholwe abengeke uNkulunkulu ethembise azangikhiphele ngaphandle athi angibuke esibhakabhakeni athi situkulwane sami lesiyawuvela ekhalweni laSara hayi kuHagayi siyawugwala umhlaba bese uvuma athi angimbulale kuphele noma athi angimbulale ngoba kushito yena ngitambulala but isethembiso sakhe ngabe soloko sibambile unyuka na intsaba ngiko lamhla ngithi lesisikhathi awudzingi nemezamo yakho uthi kanje kumethemba uNkulunkulu uhlabelise kwemhlabelelo ushito ngezwi lingephuthe ngoba vele akawaqali emanga noma lesimo sibukeka singethembisi noma lesimo sibukeka sithatha iminyaka nemalanga but akushito uNkulunkulu utawufezeka mlinzele ngesineke nangekubeketela ngalelinye lemalanga lizulu liyawushona lokushitiwa khona la kumaHebheru lathi kunelanga uNkulunkulu lalibekile lekunginamuhla lapho uNkulunkulu ayaguquka athi sengehlile ngikukhumbulile lamuhla uzophatha izinto zakho ungasilahli leso sibindi sekumethemba ngokusho umbhalo eMahebheru bambelela ethembeni noma simo singathembisi but themba uNkulunkulu othembekile 1 akawaqala emanga 2 akayishintshe ingqondo 3 izwi lakhe linemandla angakhuluma ngelivi lakhe utawufezeka alibonga igama lenkosi methembe uNkulunkulu noma lesimo singethembisi bambelele ethembeni ungayekele mlinzele uNkulunkulu ngani manje ngesineke bese lithi iBhayibheli ngakho uNkulunkulu wasebenzisa intfo letimbili la ngeke aguquke kito sethembiso nesifungo haleluya sethembiso nani bazalwane nesifungo awukamva Jesu nake fika athi noma ngabe yini lena uyiqela egameni lami ngolwenza uyethembisa phindze uyafunga ngokwenza njani manje ngolwenza enakawaqale manga uNkulunkulu la kwethembisile utakwenda awukamva lo myahlabelele kwayilezi athi okugqetshe lokulungiselwe mina okudekelwe mina kuthiwani okudalelwe mina kuyofika noma langa selinjani manje ngoba la kwethembisile uNkulunkulu noma kungaphutha Habakkuk but it shall come to pass noma ngefika langa selishona but the fact yabe kwente njani bazalwane kufikile ngimi kuphela nje ngithandazelako kwami ngicela masinyane hayi langa selishona wena ngiyaqela uNkulunkulu akanginike ngiyaqela ngabe nje uNkulunkulu ngibekela iMercedes ngicela nje nyala ngifuje sengigugile sengikhali ngithola iMercedes ndawucruiser ngephi sekute nemandla ngoba ngifuna ukucruiser ngeJozi ngeThekwini
wasebenzisa ini bathandekayo sethembiso. And bese lithi iBhayibheli wethembekile loyo lowethembisile. And nasafungile no argument. Utawukwenda. Alibonga igama lenkosi. Uthi ke lo mbhali la ngeke ende njani bazalwane aguquke kiko. Haleluya. Ngakho ke thine lese sibalekele ku lo nkulunkulu wethu ethembiso. Sathi hlanganisa naye sifanele ukukhuthatheka. Ukuthi uNkulunkulu nembala emangakaweni njani bazalwane akabaqali. Akabaqali ngoloko. La kushito uNkulunkulu utakwenda. Uyathi ukuthi letinye tintfo tethu la waiting period nesitha siyangena sebe sibulale sente njani bazalwane sibhubhise. Sijake thina ukuthi kulungile babe nakuyintsandvo yakho. Kanti uNkulunkulu akasho njalo. Uthi ngifuna ukukhombisa amandla ami. Kuthi noma ngabe sitha sesebile mina uNkulunkulu ngiyakubuyisa kuphinzwe kalukhulu. Manje thina sijaka kwemukela ukuthi asho ukuthi inkosi yalile. Kanti inkosi sesemsebentini. Itakufeza lokho lekushito. Hallelujah. You know what indvodana uNkulunkulu letilungiselwe wena noma ungaqhamuka amandla langakanani labuya past labuya kubathakathi labuya eTangomeni labuya kuBelzebul noma labuya kubantu lababi labanjani labakuzondako labakubuka kabi but ngeke bamelane nesethembiso uNkulunkulu akubeka empilweni esibeka empilweni yakho. Ungahlupheki. Ungahlupheki. Bambelela nje wena ubeketele. Beketele nje. Kuhlungwa la kubeketeleni ngoba lelanga liyahamba nesikhathi siyahamba. But nakuhamba mtshele uNkulunkulu noma ngahamba lelanga Nkosi ladalwa nguwe usene kulimisa ngiphatha izinto zami. Yena uNkulunkulu unemandla bathandekayo. Unemandla. Letinye into sithi jaka isikhathi sethu singakefiki. Nawufunza John chapter number 2 iBhayibheli lithi basi nakuphela lapha emsimbeni nakuphela liwayini. Maria anelikhambi sebadidekile umkhonyana abantu abhekelela yonke into ibhekele mase understanding salithola phela wayini bese lithi iBhayibheli Maria wabona ukuthi sebasenkingeni but ngobe adi ukuthi la phakathi kwethu kunemuntu wetethembiso wahamba waya kuJesu efika wathi basena wayini uthi Jesu make ungena ngani kokwami sikhathi sakeni njani bazalwane. Wait for God's appointed time. Enothembekile uNkulunkulu. Thembekile. Beketela nje. Ibambe. Kuzolunga. Kuzolunga. Alibonga igama lenkosi. Ngesikhathi lesinjani bazalwane? Lesifanele. uNkulunkulu uyaguquka. Uthi ke verse number 19, ngulelo ke lithemba lethu, lemphefumulo yethu. Linjengesisimiso semkhumbi. Haleluya. Linjengani bazalwane? Linjengesisimiso semkhumbi. Kuthi ezomkhumbi uhamba, utawubhekana netinkinga. Utawubhekana nama-challenges lamaningi. Lamagagasi. Atawushaya lo mkhumbi awuyisa le nale wathi ungene engotini. But ngoba umnikati womkhumbi ulungisile, wethu alayishe isimiso sakhe siboshelwe emkhumbini. Kuthi sekumadima sekeva kwekuthi ungathi sengiphelelwa ngemandla kufuqa lo mkhumbi. Angisakhona ukuphila lo mkhumbi. Lamaza sekangifuqa tangehlula bese wehlisa ienka yakhe. Iyehla iyobamba phasi. Enayibamba phasi uthi ke lo mbhali leli themba lethu lifana nazo. Kwekuthi noma ngabe sekungentiyani la ngetulu la but the anchor will hold fast. Uthi kulelo ke lithemba lethu. Lisime kuphi lethemba lethu? Lelifanana nalo simiso semkhumbi na. Lisime kutheni uNkulunkulu ethembisile, uNkulunkulu wafunga, uNkulunkulu akawaqala emanga. Sithembele lokho nje. Ukuthi lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye wethembisile. Sithembele lokho nje. Lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye ufungile.
enake waqale manga ngeke azaguquke lasethembise kona uthi ke lelo themba lelo lifana nalesimiso semkhumbi ukuthi akunandzaba kwentekani ngala uyashaywa lo mkhumbi ubhekale nale but ngeke sethembiso saNkulunkulu uyitha kuma ungeke uze wehluleke ngibonga ukuthi ungayekeli ungehluleki ngoba thina sinelithemba leliqinile enilalela uthi manje lesi simiso semkhumbi lesi verse number 19 siyehla asile sethu amantini kuphenje amantini njengalesi sendalo but lesethu sibambe endzaweni lengwelengwele singena ngale kwelikhethi ndasezulwini lapho umuntu belangangeni khona but kune forerunner yethu lenguJesu lengene khona ihlethi khona bese uthi Paul baseRoma imihla nemalanga yasinusela athi khumbula uNkulunkulu kulento wayethembisa leya ndoda akwenzeke Nkosi uthi ke lethemba lelo enkayethu lethemba lelo ibambele kuJesu ngesikhathi lo mkhumbi lo ngithi ushaywa ngemagagasi lo lokwenta singehluleki akusithi sihlakaniphile siyakwathi kubamba impilo but udependele phasi le phasi kuna Jesu lo wanikela kuphila kwakhe ngenxa yethu ngesikhathi sishaywa siyale lelithemba lethu liya ngeqina ngekubamba lekuJesu khumbula Jesu wethembisile khumbula Jesu wente njani manje wethembisile ngicela kuqina ngalokho noma ungaba nayo le-enka abe khona lamadvala ube khona umhlaba but uyayidzinga le chain le connector lomkhumbi nale-enka in our case it is faith alibonga igama lenkosi sidzinga ini bazalwane ifaith make sure faith yakho iconnectile kuwe iconnectile nakuJesu ngoba iBhayibheli lithi ngaphandle kwekukholwa ngeke simthokothise uNkulunkulu but ngekukholwa semukela tintfo lesingadiboni letingekho wangathi tinjani bazalwane tikhona bese tiba khona uthi lo shumayelako ifaith sandla lesemukela ngaso uNkulunkulu ifaith in the chain lebambe lelithemba lethu lelithemba lethu lelisime kuJesu kufuna singalahlekelwa ngide faith yethu kuze kwekuthi le-enka ibambisise lekuJesu singanowehluleka ungalahlekelwa lithemba make sure noma impilo ingakushaya noma timoti ingakuphikisa noma umhlaba kwangathi uyatanyatanyiswa noma ungathi tintfo takho setiphelele endleleni nalobo ethembe ukubamba kwangathi akubambeki but please ngiyakucela ngeligama la Jesu le chain ingakulahlekeli ngiyo le chain le bekwenta uconnecta nelizulu eligama layo yini bazalwane ifaith nasekumatima lingisabafunzi baJesu uthi Nkosi yanzisa ukukholwa kwami usite kungakholwa kwami alibonga igama lenkosi dethembiso taNkulunkulu tiliqinisa dethembiso taNkulunkulu tifungelwe nguNkulunkulu wenda sifungo kwekuthi ngalelinye ilanga uyawuphumelelisa lokho la kwethembise kona uthi ngakumake sure uconnected ne-enka yakho lesime kuJesu ngicela kusho namhla dethembiso taNkulunkulu tiyalinzelwa dethembiso taNkulunkulu tiyabeketelelwa dethembiso taNkulunkulu dingeke dihlale dingafezeki Ngiyekele nje Sathane uthi jangaza Sathane emalanga akho ayaphela ngiyekele uyathi ukuthi kunetintfo tethu as we speak let's say tandleni eti wrong tandleni njani bazalwane let it wrong ungajaki ukuthi sho ukuthi vele kumiswe lokho akamiswa lokho kwakho kwabantu bazalwane kwakho ngaleyelanga ngihamba nemngane wami bayamadla khaya ukwefika labashumayela lasihamba sendleleni ke silambile sikhani kumbila wekosa yabo ukuthi basilibele
Uma selingene elihlobo manje ke mavila akalimi. Ayafisa kuba nembila. Siyahamba ke siye esitolo bese ngalashiselweni. Nasendleleni sidibana nalomnyema ke ubuye kofula. Uthwele isaka lembila la enhloko lesidza. Sithi hey, nayi lento lesifuna. Asimcele. Mana sigere nathi sithi nasibiyele emuva sifike sose. Uthi kumngani wami singamceli silabe siyayona lento. Thina siba uNkulunkulu. uNkulunkulu utasinika umbila lofanele thine. Thula gama ngoba ngathi kholwa kwakho okuncane. Nakenga lo make. Akeva kumngani wami. Nakenga lo make nemthwalo wakhe anganaki indzaba tethu okhulile aguquke mathe athi wena mbila wena siyokosa namuhla. Akevanga lo mama baqala siyaqoqela. Bese siyahamba this looks silly. Angithi bazalwane. Sihambe sesitolo sibuye sihlale phansi sigenuke singabi nandzaba. Naselihamba langa selithi emnyango sive go. Ngibani iweekend phela nathi sikaye emakhaya. Awu siphume. Nasiphuma ngeva mathe athi yamngani wami praise the Lord. Ngathi mina sekwende njani? uNkulunkulu uthinzela omunye abengasuye lowa but uNkulunkulu wa provide njengekudzinga kwethu. Sihamba sayobasa sosa. Ungajaki ukuthi ilanga selishonile mntaka baba. kuNkulunkulu imini ifana nebusuku. Nebusuku bufanana nemini. Wethembisile yena futhi wethembekile utakwenda. Bambelela nje thembeni. Bambelela kubazalwane. And ungaluzi ifaith. Ungaluzi ini bazalwane. Faith yakho and ube sensitive ekukhulumeni kwamoya oyingcwele. Ngibongihlalisa phansi nasemkhuluma kakhulu. Wase ngifuna kufaka lenye indzaba. Ube sensitive ekukhulumeni kwabantu bazalwane. Kwamoya oyingcwele. Ngayela ngasengisinzisiwe. Boqala ingoma nasengisukile. Kushona sihlobo semkhula wami. Siyahamba siyosingcwaba eBarberton. Nasibuya selishonile ilanga mina ngiyongena emsebenzini nga11 ebusuku bengisasebenza. Bathi asilaleni ke lapha eBiscop, seBiscop masilapha. Ngithi ke mina ngeke ngilunge ngilale lapha. Ishayile. Enisebusika sebo 9. Bathi utawena njani? Sona ngibekele ebhoda mina ngidawo hike eniyofika esipiki lamhla. Hambe motshani bekusedaleni highway. Fika ngithothobale mina ke ngikhule ngithanza nje akufiki. Ngigqokele nje suit jazi lami la kanokusho, ngigabele na tie wami, ngifike ngime lapha, ngihike, phinze ngithi ayi nalo tie utangidlisa, ngikhumule lo tie, mfake ekhikhini. Ngime, imoto tivela kancane. Nase ngumfake ekhikhini, kuba nelivule elincane lithi wayidipha, buyisela tie entsanyeni. Thatha tie wami umthi nangiketha kumthi ngqi indicate le moto ikhophisa ngena ijanga la singithuka unaloma lapha mina ngime la. Nayifika imoto ime ngelo ifike lapha ime. Lo baba lo mina sayikhanaye. Asinake fika la athi nami ngicela lift ngiyakuphikupha ngathi wathini. Athi kimi uyaphi ngisike mina nami ngiyespeak. Athi ke ngeke simfowethu ngimela la ngibabe naye nangu naye kube beka kagabilo thayi ngabe ngimengqile. Ube sensitive nasekukhulumeni kwani manje kwamoya lwengcwele. Ungajaki kulahla lithawula. Ungajaki kulahla lithawula. Make sure the chain ihlala iconnected. Ngesikhathi ayiphela ifaith yakho. Tsani Nkosi ngathi sengiphelelwa ngemandla. Nelithemba lami ngathi liyashabalala. Ngivuselele kabusha. Ngiselinzele sethembiso sakho. And at the appointed time angifuni ukuye ngaNkulunkulu akusibumela. Kuyawuba ngumlandvo, uyawukhohlwa. Uyawulungisa ubufakazi bagogo masuku. Sajabula. Kwangathi sifake emafahlawane kwasho Israel. Mhla siphuma eGibhithe. Nawe uyawufaka emafahlawane kamoya.
ufake amafahla wana naturally uNkulunkulu sekakwendele tinfo letinkhulu kube lilanga lakho lelithi namuhla ungalahlekelwa lithemba lethembiso taNkulunkulu lethembisile uthifungele futhi litawufezeka okwakho uNkulunkulu akubekele kona kwakho noma usathana ngathi uyakweba uNkulunkulu uyawumhlantisa noma abantu bangathi bayakuthatha ngendluzula uNkulunkulu uyawubahlantisa noma amadimoni angathi akufutha ahamba ukuvalele bumnyameni uNkulunkulu uyawukhuluma live athi let there be light kukhanye uthola izinto zakho ungalahlekelwa lithemba whatever you are going through uNkulunkulu ukhona wethembekile utakuhambela ngiyacela sithandaze